이게 이 잡은 머리 앞이 좀 보여. Tuli zilangkai salangkaya furti sumite ho ahin suleloi langkai hi monu su hale monu sumite ho hindi e main ke kisira dapat na tumpum jiwi and see the ding se ve te te su chi ni ding e gong jing jaw le lung tin ki chol ma le bin lung tin ki lo dang ka chung hai na tong jing jaw le na ma ki na ma lung se na ma kon din na ba ma tu nya e sem sun sal su na ka cha de ni wo lang yu se thum tin ne sanu na wa nu kum sai cái thiên gì nói là thiên để thì ta sẽ này mà tu na nang ma asu le ni te asu e piwa kapao pake nang ma ne jene men ka thang wa we tu na tu ya tu sun ha ta thi bu we ka thin le chu je na kon din chapu mang cha na mi te ni mang cha na itu ke cha boi na cha le ya tu pa yang siapa kakini no he kata hak tu ni kati nama umpina lagi tu umpina katahan mai insyaallah kalau mau zaman ini sudah dikenal sampai
of Lake Honsai Cemetery, Department Kulun Home Kit Chairman. Christian Fellowship Church, District Headquarters, Pibung, Chuchangpur 795128 Manipur. Head Big Alefa. CFC, the 18 December 2024. District Headquarters, Pibung Patriache, led Bazam Puzam Pung Sai Le, Nu Singsakim Pung Sai Chanu Lunga, Ningnay Moy, Elias Moy Nu Pung Sai Hi, Haudan Tinga, Azanay Dingta Azin, Christian Fellowship Church member Khat Ahi Nadolin, Executive Committee in Achungtu Khochim na Akinayin Ahi. Amahi Hobung member Himsen Le Dan Kala Chon na Akinumpun, Hobung Sung numei asim no in mihim pa hinga ahin puilutai hichun mihim pan hichehi kagu kachana kun kaphe kawawa kun kilado ahin pasala kuna kilado ahizia numei kitiding ahi ati hizia chu pasalin anule apa aha kang zia akon sakzawa jule amani ekhat vokhat on ahi ibadu tan simnaw patin than tebu pe ahen tudang tam se ko tim kitchen hi pathin pu do ahi ti pa chu anagel da ohite tunin ho hin so piten ni kitchen na ding hin a witness ahead to kung panga so piten ni ama sa pena kahindo din ahin managpanahi le hingi nanti banding hintin pasal pa witness pa bulang lilin kahindo masat din ahi supi lilin naloy pa hin moy nuhi hinhua kitchen pidia angay mo ahinay di ta sana hetu mapanpi hinam tuhin supi gunu hohoy hindongin katin supi hohoy nagunu moynuhin gulhang Joseph Handinlin hi hinho ading mo nga angay doon na ahin zot ahinay di nata sana hetu napanpi hinam ipaumi dutin niya kunin zong anok na kami ngay natawin dito kira na chunto niya mipihon kong zong sinzong inok na wik sana dingin ikot zinang chin ano itong lehon kipaumi di kipaumi tuhin apana na zong din maunuli mo pahi kudo kandi dingahin ama sa penin mo pa kando dingahin Isang kaya nanok nawahele kanong kuhi nandidig nanok mahele hingi nandidig ayele Joseph Handinlin Genesis Adamin Evito Kagu Katsana Kape kabuwaku na kilado ahi ati banga moynuhi nape na mo nga nagela nagitsen piwot hinam ipaumi ahile Joseph Handinlin nape nagong nagel na si moynuhi ahin ko haasam na ahin naile kay mo po nahiti nanopina Tanome. Say natingin kahindo kitingahi Gunang Joseph Handinlin FSC bunga sangsom ni nanaapolin Christian hobung angay na ama taaki pumpi banga pasalhon aziteo angay diu di asay banga moynuhi nangay na ama dia nakipumpi sing dinhinam ipaame mo paakunin anok na ay say dotan tuhin mo no kahindo kitingahi moynu adamin evitsu kabukat sa kape kabawa ko na atibo nga
Joseph thang tin lin hi nong kisim do na ta sa pa nagela zidia na himzakina ti pau me aile agu acha aphe agowa na kigel Joseph thang tin lin hin ahin khwa ha sam na le hin lel na anei le keimo pun ahi di nanokina ti pau me aile subi moinu Paulin Ephesus bunga changsom ni na pakai thua anun banga napasal teo thu thun numun ati banga Krista zala nazipa thua nanuna nazen jingding hina tikwa me tuhin na hojit lang gen gitu tu hon la chupante tuhin pasal paeng mo paeng kanong nin zui ding ahi dam ni ko hung rung hen vei si ni ko hung rung zong le vai chat ni ko hung rung hen lang hau sat ni ko hung rung zong le Christian in sung khat sim bo pi te dia pathin tha sunga nung chon talo dia Keima Joseph Kantilini hin nangma mamai hi hi kahin kwa dia kuadia kakichen pi na hitai kichen pile hitai pa me tuhin no nuin kan zui le phante dam ni ko hung dung hen lang vei si ni ko hung dung zong le hau san ni ko hung dung hen lang vai chat ni ko hung dung zong le wang phat ni ko hung dung hen lang wang sin ni ko hung dung zong le Christian in sung khak sin do pi te dia pathin tha sunga nung chon talo dia keima hin nangma hin khwa dia kazipa dia kahin zot na hitai ki pa ome tin na kutsu tu tu han chung ki la non in lang to hi kutzem au ma ile Joseph Kantil lenin kazi ahimong tai ti vet san in kutzem chu kung ki bu pi tu thon le phante sahi ichi putjem mangbehi kangelut kazi taiti katsana kahin bupihi ipak mai tuhin mo pain mo nu mai hu hi em no ko to pi le phante tuhin godam Joseph Kantil lim nidanga chu moi nu hi anu pa ang sunga nalai ai na zi ai nai pun za chakim he huwa na na zi ai dunwang na zi ai mong tai ti chun ke pot chin ta ti chun pha ta en hin ven lang pha ta hin ven lang na dei mong a hi le henge ka dei mong e hi ti le chun phan ti ka dei mong e ai le tu hin mga moi nu mangin zong Joseph Kantil len hi nidanga chu
Naloi paham ay na dong paham pat na na muding ay na zia hinay lo zitsun. Dunia bang hi na zia hi mong tan za chata na vet na chum talo ding hi zitsun pat tai amel hi hingren lang ama hi mong nai na ti ai hi nge ka ti mo nge hindi la chun phang ti ki pa ame tu hin nagya tu ban chu mi bilang khatde ngal hon le chun phanti ki pa pinan ni ku pe da beng te tu hin pakaya nga supite ni hi hungdi usupan henlang Suruhan lang alayat tebul kat yang kuala jumpanti masang kinui do hi achapang lang hon he ta mai thi do hi che hi ipui pa te ven thebo an tiu cha hi na dunia hi supite ki chen na he che kin hi zong cha dai ga nei dim ka dei jin ga se do no mu che le masang ipui pa te chun kichen makin anaman tiu no le iche thibong hi anamang sa jibi iche thibong hi zu anasun jiwa iche achu samjang ham phatsu asunga an koi duwa samjang chu akizit pe ya hele apha in akivei pe ding apha ko an ti je pe itabanga chu akizit pe ding le punchu ahoye ati ding le mo le mo pa chu agop ji ahi ito banga chun tuni supi Joseph ang tin le min le moi lu he iche thebonga zu he ipui pa te chun ana sun halji vai ta he zo tim chule khat na hi apia ana don sa ji he ichuna be sa chu piam tia hi le amani hi nupa mong tai kum khat ai kon tai ti ke sa ai ichu i vet na hele tu khanga eo Christian khanga pakai Yesu Krista pathinin ana sei sa amani hi umni hitalawa khat nupa ai kon tai ichu avek sa ai e banga chun tu ni hin subite ni hin nupa khat tisan khat ai tai ti vek sa na hi ji hi an ton ton de he tu hin don ton le phate
sa isi lo chu he tawin tunwa nupa tisan khat kum phat ai thon tai ti ke sa mai bo le he hen Bible mun kha in sining gatin Bible chu chun na hot mun koi hanin lan taw na man di wahi itaw na masanobin dunya gulang Joseph ang tinlin let moy nu nen banding khatsu hichila ya pakai ang sunga na din su thona Bible chunga khut na koi hon hi ki ha su na chu ai pu in ahin la kiche hi ipija ati bol ji ham mitia hi le nu pani honta basic hing chu ipi tu ni se thi le ba hi dammo ni zong ki tu the ha san ni gen the ni zong ki tu the tem chu le in sunga thu sa ha sa zong ki tu the hi che ko tem chu le dunia bakai anga nadir su hana tao na iman bang wa he nang min zong asan ni gen thei ni hi zong le hi che hi na bol jin thon na pakai anga din su kuma tao na naman jin thon dina pathi min na ke te thon ne hi tuin tao na na bang de chungmang pathi namin no yang kathangi chungmang pathi to na adam le evi na bok bangi hi te ni hi hin gomi amin le amin hin gomin atin le atin hin gomin alung le alung hin gomin ngai dun na hin kan gomin chumang pathi Joseph tang tin le moi nu hin sa vo pi mai kem na sa abang hin sa vom bui pa na sa abang hin sa gopi toy no pa na sa abang insan thing he toy no pa na sa abang insa so hi bein chang li mi min insan sumne se li insan chanu japan insan dam theinan insan iti ho zo si chu e hu hing pu pakai Jesu Krista mina kain thu mahi amen tin hung ding do hon hen lang certificate na sui kai do e bana mulungu bana winispa bana winismu ade hin monu ne mo pa ngki angat to honen lang akut jelang dia kan ditutur dengan pakai menen ka hindi mene tuni disim som le ko alha on ha December
agun kung sang nile som nile muli ni hin kay ma Pastor Henderson ni Thamin Joseph Thangkin Lin le nunga moy nuhi pathinin agok ma nupa ay tay tia pa pathin sa pa pathin sila sa kautin pathin mina kapundo ay tay isi chun pathinin agok ay ta mihim koy man suken hihen Kalau pandai itu hin adin nangai mana hunding mungkin sertifikat kahimpi itu aja deh kapal percaya dengan itai. Sertifikat yang sinto ini. Cookie Christian Church Manipur Sinod Government Registration Number 2826/79. Christian Marriage Certificate. This is to certify that Mr. Thangkin Lin Joseph Haukip, age 36, son of Thangkulun Haukip, and Miss Ningne Moy Moynu, age 32, daughter of late Zampazang Pungsai, were united in holy marriage on the 19th day of December in the year of our Lord 2024 at Lisan Christian Church. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Mark 13 verse 9. Minister Pastor Henderson Neitha. Ito ang signature of me. So you can be the thing le, and be so thing le. Mga zong to tingin, ikakiti mo binay. Dapat laki telepati. Hello people, matin upin salin cai tawin. Kita bina ni pihak kami pun pihak tele. Tuan ni cun mau pagi nolan dan cor thanum barbarin single lagi. Bayaran kita pusuk kaidan ni. Ala tu hina panas selalu hitin. Basailah isapin gol ham lele dengan sedi amani pakai pe, amani pakai mancai tinggal. Haulim nani dingin putih pat putong tangkong sai listen people ni gol pidin kerja saya. Hello. Patian tanggapan dingin, kami kita itilahin kain sa on dingin. Alahi mau mulai mau pan sa ding bau tahin dingin, mau mulai tamkat. Ao akisu zek lauzin, kele zudin kain kia dingin deh. Bihile July saat ini pak mulai mau pasang hundi hundi awan itu. Halo, halo.
anh có thể to apol thì ra lên mà xong mà rong cái bà thu sẽ đâu lúc sáng đã cái phong in he Sauwa sumle kwai dong nan sen pha dong nan sen de kitsa un namun hi ho dong te ho dong hi ding lo ba ji ka pur ba na wa pha ke ta le ha pi hi ka ge lo le ke pa um ka sa pe se ding ke na un sunga lu hi de do na bon cha wa chung a ve le ke pa thu ka se chu de na ho zo ku se zo ki ta banga nakipa ni khoba nakipa pi bi thenin mal som na pe zo han ti hi taw na hi zo na he chule ka pa te ni ho hin sei nang chu tam pi ta hin nin pha te hi zo leng tu hin有朋友做波提诺，你是在楼的，你是说你是打进到一个点啊，打波提说你不要多，不要多也不要。Apa nama zong hong terbeli semua. Lim kapa kami di kata gaya. Ya, kita apa belok sana. Awareness file hi office arang hi baca kado mati ni. Your respected Sarasek Tangdinle, congratulations to your beloved teacher on your wedding day. Just as a good lesson plan requires patience, understanding, and creativity, may your marriage be built on those same principles. Make every effort to keep the unity and spirit through the bond of peace. May your nature love continue to shine forever like a glistering star at night. As love is the master key that opens the gate of happiness, may your marriage be a beautiful reflection of God's love and grace. I have found someone whom I shall love. Song of Solomon 3:4, presented by Legacy Class 12 2021 batch on 9th December 2024 at Quezon Village. Wanin legacy staff ko nama mo hoye na ma 19 na movie dunia he first prize bomb lu he hello Legacy Faith Academy minang din kahin para sa pinagamay bewa pating tarwa na kan bebe tunin hitla zangkop akin tingin bol Joseph ang kilin tule tu Legacy Faith Academy betal gunahi education lecture nahiin school sungadi nga tidak piyong ta help ta ahiin gamsung binhasan lahi zongle kita bangkin laupiyon bunyi Legacy sungaong managing board staff wahin sule simrai hojo senzo kaki papi now kahin pung da ubin tunin kita bangkin laupi an bona ahin simrai ho ahin sule staff ni ga khung ubin aloi ho ong sung sung dong la ahin bin soy bin din ichrai kuna hi lip kilana phat khan man ni bahi tuni hichikin lopi ke manne hi ka man ke papi ubin kyo Legacy ho hi en ni khong ngai sang ka hi le ni tuni hin bel khat to en dola patkan gong ubin hichi hi school mina san pidi ubin kai ti mong ube lim kilala kan ne le ko pa cha ni dai
legacy di chan hostel das mo se ni khom jenge legacy sa mo hi kapa chain program tam ta hi achapum ho ano hinna na bang sina na pi jong le abil sing thei bin ke pa pi ma ma jing tin jong kalung thimin dal ka sa kha kan pi din re abana hollywood na hin negin ani te ho hi ani te ho jong na pe ke ho chu su to ben lang ajo khale joseph Eden nakna vein kalele
Long cùng thế chứ, long cùng thế. Bữa nhà cũng sụt đi hả? Bữa con hoa là chi hả? Bữa nay đâu ra cái mình là con thấy bảo vệ hà nên nhận gì chứ.